kim chong te bro long TV bro long qua pi film qua pi cinema bro long thế mình ông mình dọ cắm bây giờ trong là cái nama akan liang ke ong suwa kadang duna pala cenai en kato kat noi ngot bidap naka ong pule naka training ki join ini nama di provide healthcare services kulai perlu pi baju pen video na post kapor. Welcome back to another video. Ini sedang nak pareng tenre ya kani ka video hi bro si video ini keren dak koi ka khtien kamangan hikai langi bob ruang ni kebolawan nang te ti ulanang bata kalau khtien snong juti rot sing kanung ora pleng jo pi ki batip sepang jong kata lesi ki ba day na ka snong ka ba mi lani ka bu senshar ti rot sing lani kata ka hima juti rot sing ka ba day ka hima khat sau pran ki manong klau ki babon ti kin tip kin sung thu bat kin nang ru ban kren ti henre ye babon pleng jong pi ki bam tip ki bam nang lesi kani kan nong ka jing hikai ta jong pi ki kum kani sngi kani de ka khat nyau trek jong banai julai ada kusan ketika lingkup sngi yap jong usim tirot sing but komakani sngi ki babun bah ki jing rakhi de ki babun ki rukam la kalong jing lekbu sentiu ha umat lani ke jing kenmau buram u ha ki history ha ki jing ekran ni khana bat ki wei tenre manda sngi ngen ye le khampher no makata kalong begini ekran no rakhin tirot sing baro si video somno ne ba bob ni le ta sinang le ta ti ngin ya sedang shwa da ka ba ngin ya ong no lesi ka kasuk ba jing sha kam da de ka ktien ka ba jinjar la kumbanong no kumba ktien ka ban ya pherlut na dang sudong ha ka kren ka khana la ni ha ka jing smooth thu pa ba pat ki we la dang yong khubli shibun yong khubli shibun gi shu keno no khniat Kumno na khubli shibun khubli shibun Kublai Cibun tila daong leceno ki ong pendi hano di hano tiba kom ta ter tila da phem sungu thu compare ten ringing ne tang man sia kan mau buram lem ya kani ka kerteng kani ka nam ba museum dan ini kran ni ka vlog dak tin snong ti ban tang man subu ai khniat ijing tip ipi ba ka snong jongaru ka di bawan nak ti ba hap hapo ka hima kha sopra di nak snong mal triang te badai hapo uput usam jong ke hima khasaupra te khtien khasaupra hi kamdei tangkawe kibun kijing kidan ki rukom ye keno ki rukom kajing pher rukom keno kajing pher hak rukom kren ni khana bar kumta ter te henre all in all kaba kombailong pa ba hi kading kentien ka bangye suthu bar khtien mairang bar khtien snong jongi khtien ong khaur klai pher khangiat rukom kenut sur henre ngidang suthu hi karbadang dei hi hapo jong kawe ka hima kalalong no kumta tikan sui pher khniat ang tai tin rei mendang sing ngin kren be nyot ka khtin snong nang sathi kat ma philai bin sulem ti se comment ru da khtin snong jong tirot sing ta bakkan mau buram yo mo dan phemi nang bu su ya ma perthu buat kat ka bangi kren ngin nang di to te menti ka sngui ya ni kendu ni ya nai kana ka de ka jake ka bi ai training ya kibru kam play office remente nama kadai si cuti lawan tai di urat ngi lawan lawan bro di bitip kerenten chnong tip bang lawan tip don nang kerenten chnong ki ong tip kerenten chnong mo phila ban penbut bab phila ban penbut sen nữa em dong hoi piang hao dong em piang aho hao bat oho hao ba oho thì mình tiếng em nói cái này đi cả ketika spia training program thì ya kendu bat ngwe lalong non dokter bila di en bente bi ai ti ko mikai tem te sngui de susuti ta ben chiyo ben one page ya kana jake mar bi bun bi kinarit ki kwa ben sung thu ya kanoi ka jake ke bi ai training la bente ki nai ki bi le bi pule nos ha bi pule nos la ni ki bi kwa bentri ha ki health sector te kana ke de ke jake nah padan kiti la fi ken mau kana de ke building mungkin nabat bank te kana de ka luntoi bi de bi wan la dan kiti dan ki lunte ke de ha do ha malki kana ka luntoi bi de malki kali piwan pirung be ta surok be ha noi ba kati de ka office bi keting ke sphere SPHERE ha
Ila pikir mau nama kadai hapo ka MSSDS training ketika skills Meghalaya. Tila de bi pi kwa tip Khambun te philap nuan moi den noi. Ha ka sphere kadai ha ketika building ke bi le second floor. Ketika mali ke bi air ke bi lai di hijrong. Te sawan be noi basa keloi la dan kamen keloi bi kwa tuat umut bet bi we. Temti semua ni kendu ya in way doktor bi day chen la ka thian yi chen la stay la thian khan sau pre bi day stila merang but kin day bi bila siang ya kan noi ka jaki training na ke krawi pin ya tip ni suthu be tin se kran benjo haju kapur ben ya kran bila tin chnong man te bra tin chnong chen kran kumno klein ta di Haju Kapur saya keren saya ini bro dokter Chnong marbi den doktor bitri doktor terbilang la siang daya kan noi berkiwi de ki kam bin le tin la I kendu try pen kam tip kam hing sabatai de ha ti pi kwa ban keren yu babab ha tin Chnong jeng Tiếp sẽ đang năng tăng ye vật ý ha ba vật ti sama dak ida film nong film nong cuba li pihak nong ngadan hang ni dan kiti deh piang nge en nai hadan kiti en Hanoi dan kiti en Hanoi nge en nai nge en nai dan kiti benji kendu bru kendu bru biang tetap kata kendu sekedi tin senang jutirot sing te ngalak ban sumudur lesi ngalak ban nani kalak ban compare kena dak por menchua tin de ngangit scam makapor baki kia keren kumno ngangit scam ba hapor baki kia keren menchua hakapor tung tirot sing hapor bu keren berki pajba ki rayot bat ka hima ka jongu keren ni khana ka ji penbej bat nadong sodong kandai be khaktin snong kandai be khaktin jongu hi kata kalong khaktin snong jingi khaktin khat sopra ni khaktin nong khlau ma Dang fake. Pernah tin snong Nang ma. Kayaknya kena spear. spear ka de jake ai training kana tong subatai khnet yo ba phem dia stu phiang du bakut subatai be da katang taman chu ai khnet tok kani de ka spear ka de ka jaka training center mata si ka khang tin ring iswan ban taman chu pe ka jaka ka komlong so jaka nomor ki babon ki bakwa ban yo training nos bat ka jaka ki bat ki kam nos ki kam hakikam hospital nong no ka healthcare sector ka bakani ka spear ka ai ka training center ka pikwa ban tip company piwan me hani kani dan kiti kabawan katai kelenti na dan kiti kita station malki bat kani di building jong kasfia ti ngai up menta ya I we doctor ban wan ban kenu ingi ban friend bu haka ktin tirot sing hi to yin kan mau buram tirot sing sim bat kani ka ktin kadi ka jangai buram jengi menta se yes ladies and gentlemen we give you Dr. LV Iya. Di Hanoi bro di la hima khasel krechen. Ya hima nong klau mi kabi wan pirot sing doctor. Dia subhe pai hakana ka video. Kesudah di ngayok bener ke video ke om koi. Tam le yo kan traditional. Asli keren lot. Keren deh. Ya yo snow test pernah. They have music to my ears kiam. Hakrin pareng. Hana kana ba pesna? Nah. Kana ba pesna ka deka jake Dr. LV na ka deka Dr. LV du boss kana ka jake. Mintenya The training center. boss rodai ante men play chabi chokida rodai chan sejuk kapur. Karena di BN ke tax mencuira. Yes. Ya ke Sales tax. Oh nice. Ini lah hebat. Oh ni this is huge ya. Ni deh. Ni dia lakat ke hotel le. Ni. Kan?
Di tak sepenuh lot je pai cebet siai rung chena paka Camry tor. Oh yes. Solid. Ah damn. Nice. Nice. Ah bekli dia menang nice. Best. Dia best dia ten chenong. Dia ten chenong. Kebieng Kebieng gitu. Rồi. Lawan dia orangnya dia orang Khmer. Tidak Khmer. Montreal kan? Kon mirip. Dah kayaknya sepenuh lalat pai. Ni. Hai. Kumna. Ini all your fans. Bentar. Okay. Say hi to the camera. Dah. Saya. So this is one of our office. We're doing registration right now. Cool. Nice. Kenal Dika? Chong Aris. Kenal Aris? Aris ni. Dia kan dua orang Lucian. Aris kenal. Iya pak, yang orang kenal tadi kami ngelaya kendung ini tu. Organization that we work with also. So how we. Okay, kumala ka o department na lang na. It's same, not long, it's same. It's just that we have specific areas. Kemudian registration. Fetching tayo din ha. Kamu kita kibi ayah mana kena kamu pilih mana kita ki ayah. All that thing we did it here, the whole recruitment drive last time. Oh, nice. Mini pride. Kana di sini lah dah, kana mana? Ada. So that's another room where our guru fresh and chief main person sits. Is running the entire training center thing. Because we have service, we have training here. Sweet. Nice. So as much as we can, we use technology as a tool. So this is one of the AV room, but these are interactive panels that we use. So you can integrate AI. More of learning through demonstration rather than on paper or just on a blackboard. So you actually see videos, you actually see this thing, and you can convert into a quiz, MCQ quiz in it goes to your phone. So this gives that ability thing. Kalau make a whiteboard, kalau smart TV, kalau everything in one go. Piang he. Kamu file lagi kuat. One kerana di cekil penamanya file berkat sak. Tim chong tu berkolong TV berkolong. Kapit film, kapit cinema berkolong. Tak siling dah. Kerana mereka lab. Okay. This is basic setup. Then my number come advanced. So this is just for them doing each basic IT also. Basic computer skills. Kalau kiko saya apa ibu mante? We have general healthcare, and we have emergency technician basic, and we have general duty assistant advanced. Jadi bila ayat man. Bidang yang itu. We had housekeeping, we had pharmacy assistant, but we concentrating on these three courses. So the part of them is to learn how to use Excel, how to use Word, how to use Ticket, because those are also basics, soft skills that you soft skills. Yes. So our classrooms, this is one place that kalau free lah. Mana? Kalau empat penengkam kan? Oh ya hebat. Ini sih kenal tu BN ka tax macam ni, sales tax macam. One pin macam ni. Okay. So this is where the actual classroom teaching is. This is where they pin their projects. Different projects. These people come from non-medical background, and suddenly they learn about basics of medicine, basics of disease. Kelas nice. Tak. Piang. Tip top. Weh, ada piawan naik dah lah. Best. Tip top. Atias tines weh. Lawan berapa training lah naik. Karena ke floor mau dintaya floor mau teaching class. So we have another one spot. Karena ini apa? These two are online aja. Kamu PCR kena passage kan? they hardly here.
Oh. They also just put an office for the sake of putting an office. No, they work remotely. There's another classroom. Another classroom. Đây là cái pantry. Cái này là phần học trên thế đó. Đây là pantry. Kenapa ini hana din? Nel akut kumtiu na. Common bathroom. Oh. We have 3 bathroom access for girls, for boys, and then one is common. So this is where you have your coffee, your chai, everything. Which in pantry, before it used to be a skill lab to be correct. The convert to pantry, now the skill lab is transferred to the big hall thing. Ni classroom mungkin lom kumjuk macam tu. It's relevant. Really? Yeah. Blue and red. Color combo. Mak ni color combo. Tu apa? Mesti malah nampak ramai cuti mesti madap berubah, berubah. Kita cakap course ni, maka course kalau ada tu, kita mesti away. It rotates. So you always have students. This time all our students are on the field, on job training. Tu mungkin lagi kibi nelawan kumtiu kerja, nelawan. America General Duty Assistant Advanced Paid course kalau sedang maintain. We have another, kat no seat dah, another 30 seats left. So kamu kalau pindah pelat ke yang ada menteri bro. Kamu biwan kamu kila mana nak kapur nak mana ke? No, kat cong kalau biwan school be. Nong ke anda kapur bi shim admission bi ya. Right now we still take admission with General Duty Assistant, General Duty Assistant Advanced. So we have about 30 seats left. It's filling fast completely. Di ladang kawai ke batch akan start. The second batch is starting soon. Then we will have the skilling program also that will happen, which is general healthcare and EMT basic. That training is also happening in Shillong. It's happening in Longstein, Mokorwat, Tura, and then it'll happen in Joy as well. Kamu kena lakukan job chan kena gas space chan. Yes. Maxwell. Okay. Maxwell is one of the organization that we work with. Kamu kena hana baru khai jadi kerja kebe pila ben one pila ben pendan kam lebih tinggi kos BPR. Hada patai bi kikos pai itu in a nutshell. Kikos mete noi BN yang BN mete noi ki healthcare related courses kayak general duty assistant. Kita paid course kada bi hindu bane. Kate mete yang sangka batch number 1, ke batch number 2 we have 30 seats left. Kamu pindah chim application mete. There ke course number 2, number 3 kada general healthcare. Kan dia general duty assistant kada paid course. This one ka general healthcare but ka emergency medical technician basic. Ki course bi yate lang ka sorker ka MSSPS skilling department of labor. Kanoi je le lang ka NGO ka bi ikut makswa ki. Kate pada hidang setang ka mobilization drive. Ya kita after ki course ka ka general healthcare bagi EMT basic kita pada yele Hasar, Shillong, yele Longstein, Mokorwat, Tura, but Joy. Harus kapur bro. Harus. Long ki lagi time frame tu. Tapi most of them kini sedang harus kapur. Benlek kata. Tura, but Shillong the paid course BNI ketika General Duty Assistant Advanced. Tura, but Shillong over and above kita ke course skilling course BNI. Kamu ka debi ka health sector kan kamu kili. Cha Joy be and tailoring. The kachong like a center and the strength of the center king. The kana which is more health focused. The Joy have and housekeeping, tourist guide. The Longstein we have poultry technicians and then we have animal. There's one more course which is about on animal husbandry. And then kau ikut dia makeup and this thing. Kacang haga on kam cek. But ka specialty has Shillong but Tura which mostly towards supportive healthcare courses. Kamu lebih kumte kin dalawan ya kena ka course kum kinai. Ya ka kam ka jam ka long kum no ka ong nakaliang ka ong yiwa ka long bi in hap ya pit bi kinaret kin ladap ka ong pude kinyo lat ben chong interview and Becky. Ki organisation di PBP IN kato kat ngot bistang kam la to ndai IN ki MOU bila sign ki hospital menarwa ben ong ben ai kam la ipor khat ha chong la da ka jenja sama ka dunia ka kam to bilong ka ong ka ong pa ka ong yiwa ka long encourage ki konsom le ka ong yi ki much churut kin yu oi ko to thai
learn to kita one pada dia bring value back to the state. Then for the kind of work là ki ong kat kum ong dan kam ong ke ju pada ben ong ben yo kam be chnong la ka nama hakaliang ka ong suwa kadang duna pala chana. And kat to kat noi mat bidap na ka ong pule na ka training ki join ni nama ri provide healthcare services. The organization yung ni karuno health ipa nurse ipa ki train staff ben ong ki supportive care ya patients ayo. Jadi kalau orang kun mentek patient wa nama bi tingting hagap karena aku thai biar kam men blue ni tapi mentek ada lembe kena ada la la bencanya kam check bila en ki blue bila anak kita kinum dei kinas kinum lek procedure bila kinas such as bi eye drop no bi chin snap no kita kinum lek tapi all the other stuff all the other procedures binum dei invasive you can prank kita kila lado ketua berikut YouTube di ada berikut YouTube di tunjuk baru kita lihat ni. Dan kata kan di tab organisation ini bagi nom lah tab dah. Jadi way beri opportunity benda beri carut, jika hospital carut. Nanti beri open expose nanti. Kita culong saya juga hadu kat no kila aja nama. Jadi cino orang sekarang ni kau tu kerja nama dia yang lah yang masuk kedai. Kita cong dia. Encourage ben mat ladi carut tu nom ong di dadi kemat ka expectations ong pai kan ong betul pen mat yang terlihat ka kom em ka kom ka kom communicate ka chong mat hatu ka no la ban cha that counseling is it ai that ki enten give you one pair no binom ya have to ki buat pada betul ladi itu kisah ki en which is a very good trend kalong encouragement ka explore giveaway wa ka ko dan kalian orang tu ya percang di pinjok lah kamu jamu kadang-kadang komitmen di happen memang 100% di nomor tapi kacong ro pagi berada training di Cambridge Tom pada ladat dia baru course pada bentuk lab ni nomor benar kamu tu certificate ada training di ngandi store benar tu kan dengan kam dan ni orang sin kamu tu kemudian maka nak sorkel pinjok loan pinjok orang Arab financial help wa langsung nama certificate yes ke anda financial assistance bagi IMK Jom kita lagi kau pernah apply ki hablek kamu lah ya kan noi betul lah kau apply ke course ke lah penwan hanoi office only na SPF kabidaya just behind dengan hadir mudah ke anda Grace Academy School dan Grace Academy School sawan hanoi SPF kila penwan hanoi SPF dan kila pun visit dia ke social media page only yang bagi kau bagi no health kau bagi ke SPF kau bagi ke Maxwa dan tu plan bagi details kau sebut lagi di sana ko screen ni ko description kenang dia lihat yo benda dan situ kila penwan kila ben explore kini ke option i kwa we can ada TV dah kiwan what is untuk di kwa ben upskill ke in pareng dengan learn something not just about education because sometimes our education not saying it's wrong or right tapi tinggi lah dah inum kita ke basic skills we are lost what do we do next on I think so karena program kan lek sorker kalau it's very valuable because besides what you've learned BSc or BA you know you might be stronger at a certain skill set you know a certain field and that karena program itu kandidat menurut area ngatip mo nganang cemo dan lebih kinai ke you if quite can ada bikin chimkia kalau kita juga dan see through the program ini pak bikin open one le pinjak nak sting toy dia nama bincang lawan pai pinjak nak duduk nak kiwe ke minum yo nak kiwe minum lah nak berpedong kiwe terkolong ong duk nong gabi krau ya kiwe kin ada dia kiwe kwa kita terang cece tapi long bila kila la wan chu kiwe dia tapi kiwe nak sting di minum lah betul dap lah betul kalau nak kiwe wan betul kamain do ke determination di tongawan ngan pendap di course dengan chong yang kena kiwi interview semendir dengan cuan nak kepucu sampai nak kapur ni bang telekom tip top tias tines bien bien alright prolog lah ya merah kebi kut kena video ni penkut nok menteri kesungui bat kena gari kesungui kebi ni ai bodom itu tirot sing bat kalau kubur kebi sutanar beral nanti kena kejaki na lebih kuat dan tip campaign dia kena ki phone number lani ngan sebut ki details berat description lani kena screen dan sa phone bat sa ya keren kena ki bi en nai
bentip ki training pir bi anak kana jeki ha tina bata kitu ki bam suthu kani di jaka ba training ki bubun ba ki training ba de ba health sector ba ki ki benta ti ba pila ban chufun ni kontak ni number harum bat pila ban yo jing tip company ka ba de bi training ni ba hab health sector ba ki di sector bi aiman man kapor ti safuni ki ban yo jing tip company bi share ma pi ba video saya comment tin chnang ti nga ai khuble kasngi karpang kalingko sengiap jong pa im tirot sing jongi kani kande ka ba sispa kanu kan mau su ti taman re ngi kan mau buram yu dak babun ki kam bat hakani video ka de ling ba ka khtin ke jongi telepi kwa ban tip la phi kwa ban yathu la ni la phimpa ju tip ru to tip no la ni shkhmat ba kani ki ka khtin jong tirot sing om de khtin sora om de khtin kabangi ya keren kabangi khtin khasi menta thendai ki khtin shnong jongi ste nganget kumta tenre yon esi ki kiran dakwi kwe katu ko benta banya kiran beki sipai pareng lesi tu ko porti henre nganget bakam de khtin sora ko mengi kiran mangi menta hangni sor shlong mat ki benta kri ka khtin sutu pa ba henre khtin jungi sti chapo nong klau hapo ka himahi ka de dakani khtin shnong jungi te kubli chibun bro saya comment tin shnong hapo tanggawi kentin apa ban hikai kaba bro bengi de bentip habai de bakani ka yu jungi kani ka tinsnong jungi de ka best bam li kan mau le phim kan mau ki em kan mau kani ka we di ken chong siu na we ke kita di ken chong betul lah kedi ken chong ko mut ka link kanat ni kedi ka link kanat di ken chong ko mut ka link kanat ke de ba phi le phim kan mau ki ru phim su thu e bingi kiran ro skul ma bi di ken chong so comment di ken chong hapo tak luis bon kita share me pi ko video kule tip